Wilujeng sore Bayongbong News, Bayongbong ID. Mamang menuju di jajanan jajanan sore Baraya kanggo mitri terjungna di daerah stasiun Simpang. Tuh, kayak ngaladangan tuh. Jaraja. Orang mapai kan itu ke Payun Baraya. Tuh Baraya. Orang bari tidak eno sono leburna. Sono di lemburna Tacan Arwi. Sono anu daerah stasiun maka orang di Ruput Baraya. Besok bakal ayah besoknya. Ramai sekali, tapi besar ramai kemari-kemari Baraya. Ada renggang kemari-kemari mah dugitin ka macet. Itu sapat dugitin ka Palide kita tebih-tebih tuh. Tuh itu Al Barokah Baraya. Tuh sekolah Semun Bay.